إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga palanggungan sing kami haram Islam, alhamdulillah, irinay sab miyabutin waktu sing kita niyo, waktu pagpatumtum piatumtumi antara sing kita niyo magtautay manghud. Insyaallah waktu ini laung ta bang mapaamuhon parsukuan sin guru nato mulia amoin Vice President sin Muassasatud Diya, demikian day sa Assistant Treasurer sin Muassasa Nidal Islam. Manjari waktu ini laung ta yari in mga gumanti kaniya dahin ha mga ini kaguruhan laung ta sin Mahad Ad-Diya. Demikian murid day sab nangaji pa masih sila ini insyaallah subhanahu wa ta'ala. Dua sila ini indimhil kato taniyo pengajian. Muna-muna Ustaz Abdul Karim Umar in maudu niya waktu ini pamanga sila naglalawag sing kasanangan. In sumuno laung ta dimhil pengajian Ustaz Muhammad Darwish Atalad tungod pa ini narka iban sin surka. Insyaallah subhanahu wa ta'ala na hitokbal ko sila kaniyo waktu ini dimilkat o taniyo pagpatumtum sarta pengajian insyaallah. Muna-muna hitokbal ko pa guru na to Ustaz Abdul Karim Umar, mahuliyad to sumuno Ustaz Muhammad Darwish Atalad dimilisab sin pengajian insyaallah. Wal yatafaddal siya na to maskura. الحمد لله رب العالمين يا رب، لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بمحمد صلى الله عليه وسلم. يا رب إني أشهدك أنك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، أنت الغني لا حاجة لك، وأنت الواحد لا ضد لك، وأنت على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبدك ورسولك أرسلته رحمة للعالمين، فكان مبشرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puas din hakapamujina tu pa Allah subhanahu wa ta'ala. Muna-muna hitukbal sin kita niyo in pagsarang syukur fa Allah subhanahu wa ta'ala. Hamanga ni'mat kanughara niya ka tu niyo. Sibuk dain nikmat yaun abutan sin dua mata sin kita niu, atau akan sibuk dain nikmat yaun hagin hawa baran sin kita niu, atau akan hagwa, atau akan sibuk dain nikmat yaun kana naman sin kita niu, atau akan walak pa, atau akan kakinaman sin kita niu iban sin walak pa.
in tiap-tiap piapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala subay niya tukbalun in pagsarang syukur fa Allah. Sabab may ta ummat al-Islam in mga ni'mat ini amuin piaun sin Allah ta'ala wayruun din ha mga manusia atawakan din ha mga piapan jadi sin Allah subhanahu wa ta'ala in magpaun sinbiya ini ni'mat landu in taud niya. Damikyan wayrisab din ha mga manusia makagaus umitong sin mga ni'mat piaun sin Allah subhanahu wa ta'ala hinangun na sin manusia atawakan dahun na sin manusia atawakan usalun na sin manusia in panya pamuin hipag itong ha mga ni'mat sin Allah di tuan kagausan sin manusia bistahun di kagausan sin manusia bilangun sabab may talong sin Allah subhanahu wa ta'ala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bang niyo itungun in ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala di niyo maitung tanto di maitung sin manusia din hasabab yan niya kau tay manghud ko ha agama Islam in mga ni'mat din dun kay mo atawakan ha mga manusia in yan piaun sin Allah subhanahu wa ta'ala karena hasupaya makatumtum in manusia pa Allah subhanahu wa ta'ala sibu da in ni'mat yaun haunahan sin ikaw atawakan hatay Quran atawakan dapit patuo atawakan dapit palawamu in katanyan wayruun makapagbaya buat malengkan tuput tunggal Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan din ha mga subay tuod pagsarang sukuran sin mga manusia in ni'mat amuin landu mahalga din dun ha manusia ni'mat minsan pabiadiin in haba sin pangumulan sin manusia minsan pabiadiin in dayaw sin ginhawa baran niya atawakan minsan biadiin in kawasan niya minsan biadiin in daya niya atawakan posisyon niya atat kala in hambuk ni'mat ini way din doon kaniya wayruun po si manusia yan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Unutuan in pagbahasa hun ni'mat landu mahalga din doon ha manusia siya na ini in ni'mat diarasin mga kanabihan diarasin mga karasulan damikyan iyagad sin mga sahabat sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam himalga sila sabab sin ni'mat ini kialasahan sila sin Allah ta'ala sabab sin ni'mat ini iban in ni'mat ini doon na jukup hapanghunatu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam laung sin Allah subhanahu wa ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Laung sin Allah ta'ala haadlaw ini o Muhammad jiukup kuna kaniwin agama jiukup kuna kaniwin agama niyo iban jiukup kuna isab kaniwin ni'mat ko iban piagrida kuna kaniwin agama Islam amuin pag-agamahan niyo ummat al-Islam how mo pagbahasa na ayat ini atawakan how mo in pagbahasa in ni'mat landu mahalga din dun ha manusia siya na in ni'mat ad-din siya na ni'mat agama in agama atatkala way din dun ha manusia way din dun ha kabuhi si manusia wayrun halga si manusia damik kanin agama Islam
dia sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dain hatuhan niya. Ibanin Rasul nagdara panji. Iban ilaw. In kasulat tuan dendun hapanji yaun amunin kalima la ilaha illallah. Piag dakwa niya hahula Arab. In asal hula sin Arab. Halaum tuan katigid luman. Halaum kaawaman. Di matungman in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia niya in agama ini. Dia niya in ilaw sin agama. Dia niya in panji sin agama. Nalawa in katan. Amu in kaawaman. Atawakan napapas in kaawaman sin manusia. Hamakka. Demikian parsababan sin agama Islam. In asal sin hula Madinah. Aun dua tumpukan dendun. In asal nila nagkokontra-kontrahi. Nagbunuh biuni. Di matungman in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia niya in agama. In asal nila napulak kanat. Di matungin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagdarasin agama Islam. Nahambuk sila katan. Demikian in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Piarasin Allah subhanahu wa ta'ala. Dia niya in agama. Bukun karna hikasigpit ha manusia. Bukun karna hikabinsana atawakan hikajawjana ha manusia. Buat malingkan in agama diaraniya. Atawakan parsababan kya pagparakaniya mualliman wa muyassira. Manghindui ha manusia. Manghindui simpakarajaan pag Tuhan. Mamaytai ha manusia wa sinwairun na Tuhan. Sumbahun tuput tunggal Allah subhanahu wa ta'ala. Mamaytai ha manusia. Sin kasyara-syaraan sin agama Islam. Iban wairun na agama. Taimaun sin Allah subhanahu wa ta'ala buat malingkan amurain agama Islam. Demikian in Rasul sallallahu alaihi wasallam bukun piara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hikajawjana atawakan hikasigpit sin kabuhianan sin manusia. Sumagawa in kapag para kaniya muyassira. Ipagpaluhay sin pakarajaan sin manusia. Sibuk da pakarajaan dunyawiyah atawakan pakarajaan ukhrawiyah. In Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in agama diaraniya diyattun hikabinsana ha manusia. Sumagawa in agama ini hikasanyang ha manusia den di hadunya sambil paadlo akhirat. Sebab maita in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia niya in agama hikasanyang pamanusia in asal sin manusia naglalawag sin kasanyangan. Wairun din hamang manusia hababaw sin gumi ini. Ma min insanin ala dhahril ard illa yabhathu an as-sa'ada. Wairun din hamang manusia hababaw sin gumi ini. Buat malingkan insia naglalawag sin kasanyangan. Bang mo kita uning kahalan sin manusia. Kahalan sin kita niyo. Nagbibidda in aqidah. Nagbibidda in madahib. Nagbibidda in pamaybay atawa kaning kawasa sin manusia. Nagbibidda in iinuman. Iban sin pagkaon. Nagbibidda in dagbus sin manusia. Misan between pagbidda sin manusia. Nagbibidda in kahalan nila. In silayatun katan mabaya masanyan. Wairuun hi usub. Atawakan hi babae. Bata-bata naka atawakan subul. Atawakan bujang.
Taumaas na ka. Minsan sila ini bining kahalan nila. In sila mabaya masanyang katan. Amurakuman ummatal Islam nagbibidda. Amuin tarita si manusia hapaglawag sin kasanyangan. Bukun ka high school in course si mga kabataan nagbibidda in course nila. Yaon na in criminology. Yaon na in education. Yaon na in Guinness Babara pa course high school yaon. Bang muyat tun dahon mag-meeting-meeting. Hahambuok tampat. Dahon mo mag-isun-isun. Doon man sila makalingkod. Ang pamuyat tun asubuhon hambuok pahambuok din kanila. Bang unuin maksud nila bang mayta sila nag-school. Bang mayta yaon pini niya course. In jawab, wayroon sila na khilaf. Wat malengkan in jawab nila kay mo, nabhathu anis saada. Naglawag kamilong na singkasanyangan. Damit yan, in mga sila nag-uuma. Hakagimbahan, bang mukatuon hiapo. Himanong nakaatawakan himanang, bang unuin maksud niya, damik yan jawaban niya kautuan abhathu anis saada. Naglawag ako sin kasanyangan. Ay bima'na ingkatan manusia naglalawag sin kasanyangan. Minsan biya din pagbidda-bidda nila haakida. Atawakan hainuman nila. Atawakan madahib nila. Sumagawa hahambuk parkala wayroon sila na khilaf amunin pagbahasang saada. Amuin happiness. Sambilyat tun aun kakitaan mo din ha mga manusia. In huna-huna nila. Atawakan in hapikilan nila. Di long nya kabaakan in kasanyangan. Buat malengkan doon dah panganta. Doon dah kawasa. Doon dah pagnakura. La. Sumagawa. Insilat tutuan. Nasa hapaglawag nila sin kasanyangan. Nasa in angan-angan nila. In panghati nila in bunnal tuod. Kasanyangan din doon dah pangalta iban hakaraya. Bukun masanyang imanga sila dayahan. Bukun masanyang imanga sila nakura. Bukun masanyang imanga sila malaggu ing kukalan nila. Bila sadya din ha mga dayahan. Kita sin kita niyo. Kasaksian sin kita niyo. Di tuan makatug sin duum. May hiyatun. Sabab mabuga siya makawa impangalta niya din doon kaniya. Mabuga siya malawa impangalta niya. Damikyan indayahan. Pila sadya din ha mga dayahan. Piag patay tuan piag holdap. Sabab sin kadaya nila. Damikyan hapag nakura. Bukun kakasakupan sin kita niyo. Bang dumatung na in election. Pila sadya din ha mga kanakuraan piag patay. Piag buno. Nagbuno biuni imanu siya haparkala pakaradyaan pag nakura. Din hasabab yan bukun masanyang. Impangalta si manusya di kasanyang kaniya. Buat malengkan hasarat. So bang insarat ini dendun kaniya para sababan hikasanyang niya dendi hadunya sambil paadlaw akhirat. Atat kala insarat ini way dendun kaniya. Way dendun hakabuhi niya. Minsan biya diin ingkaraya niya. Minsan biya din taud simpangalta niya. Di siya bukun siya masanyang. Tanda niya ummatal Islam hambuuk. Babae pagngana ni Christina. Christina Eneses.
hahula milikan in sila landu in pamilya niya landu tud inday ingkaraya nila. Mataud panyap atawakan sasakatan atawakan kampani nila. Waktu man nawa patimaas niya. Piyag pusaka kaniya impangalta amin kabin simaas niya. Den hasababyan doon man kaniya impangalta. Waira limugay imbaba ini. Nakabana hambuuk milikan. Hambuuk milikan biya day sab kaniya. Nag-agad man sila pila tahun. Wala day sab limugay. Talaqathu aw talaqaha. Biutasan niya inusog atawakan siya imbiutasan. Puasman din dito nakabana hambuuk Yunani. Tao Yunan. Doon man sila nag-agad karua. Wala day sablimugay talaqathu aw talaqaha. Biutasan niya inusog atawakan siya imbiutasan. Sambil nakabana na isab nagbalik hambuuk Rusi, hambuuk Russia, tao Russia. Doon man sila nag-agad na inu-inuin mga tao. Sambil in reporter maka inu-inulong ng kahalan sin babae ini. Ajib. Inlay ulong niya sin Russia. Yari siya ha US. Nagbana din dito. Ajib. Uno baha lang na imaksud sin babae. Diungog man sila sin babae. Injawab niya abhathu anis saada. Naglagba kulong na sin happiness. Din hasabyan nag-agad sila iban sin Rusi ini. Tao Russia. Wala di sablimo gay biutasan niya inusog atawakan siya imbiutasan. Pag-ubuset tun nakaba na hambuuk Faransi. Tao France. Doon man sila tiyaon sin big celebration na hula sin usog ini. Aun natuod hambuuk tao. Miyaon pababae ini. Laong sin tao ini. Intaw ini hambuuk reporter. Laong niya hal anti agnam ra'a. Iya subo niya imbaba ini. Uno kakao long nga kau babae dayahan kau. Injawab sim babae. Naam, ana agnam ra'a. Hoon long niya dayahan ako. Sumagawa long niya ana ashkam ra'a. Ako na inilong niya amuin sa sigpit babae hababaw sin dunya. Maka inu-inu mataud din pangalta niya. Imbana niya dayahan sumagawa. Minsan biya din in karaya niya. Insiya nakapamung ana ashkam ra'a. Ay bimakna bukun masanyang. Sambil aun waktu imbaba ini hambu kadlaw kabaakan si manusia. Inbaba ini nagpahulog atawakan limaksu. Hapaglawag niya sinkasan niyangan way niyaman kialawagan limaksu siya tuan hata sim building miyatay imbaba. Wayrun si man niyang imbaba. Wayrun nakatabang kanya yung pangalta niya. Wayrun nakasanyang kanya yung pangalta niya. Damik yan kahalan na kauna bang nato kita-kitaon hikarun hambuk day sabdayahan hikarun landu dayahan hazaman nila na kauna sumagawa insiya bukul masanyang nagtakabbur fa Allah subhanahu wa ta'ala. Hikarun hambuk adlaw gimua din habay niya. Gimua din hapalas niya iban sin pamikpik niya.
iban sin sundalunia nagdara sila sin sasakatan iban sin panamung landu mahalga. Waktu man nakagawa hi Qarun iban sin pagkukuyag niya. Iyan siya sin mga beriman. Long sin mga beriman. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala ha ayat niya. وقال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. Ya kau Qarun, habian na long na nikmat kanu gara kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw kau landu makuyag. Ayaw kau landu makuyag long sin mga beriman. Sabab long nila inna Allah la yuhibbul farihin. In Allah Ta'ala di malasa hamanga sila magkugkuyag sadya hawayroon pagsukur fa Allah subhanahu wa ta'ala. Jawaban sila hi Qarun. Long hi Qarun impangalta ini long niya long sin Allah Ta'ala innama utituhu ala ilmin indi. Bisara ini bisara hi Qarun. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Amuralong na mga nikmat ini atau akan ingkaraya ini wairun long na para sababan dugaing buat malengkan long na sabab sin ilmu. Bisara hi Qarun nagtakabbur fa Allah subhanahu wa ta'ala. Din hasabab yan pagka nagtakabbur hi Qarun piaratungan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala bala. Landu dakula. Idhinan sin Allah subhanahu wa ta'ala inggin lupaan. Dan hasabab yan, balikan tayong kisalong sin Allah ta'ala ha ayat niya. فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. لمسن الله سبحانه وتعالى وقت man gimua hi Qarun din habay niya maun pakauman niya kita siya si mga manusia amin mabaya magdunya masub magdunya sambil nakahuna-huna mga tao ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Bangsa jalong niya kita niyo biakan Qarun niya mataod impangarta mataod din tindog niya nakahuna-huna beto manusia amin masub magdunya. Waktu man piamong nila diungog sila si mga beriman. Siambangan sila si mga beriman. Habis sara nila ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladhu hadzin azim. Long si mga beriman wailakum thawabullahi khairum mimman amana billahi wal yawmil akhir. Long si mga beriman kabinsanaan kaniyo kabuga kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala anna jazaa Allahi li'ibadihi al-mu'minin as-salihin fi ad-dar al-akhirah khairun mimma tarawun. Long si mga beriman kabuga kamu pa Allah ta'ala iban pagtaat kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala in kita nyo yan kang Qarun. Bunal tudlong nila. In tutumbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hamanga sila beriman. Hamanga sila nag-amal salih kaniya. Khairum mimma tarawun. Labi indayaw niya. Din sin kita nyo kang Qarun. Tumbasin Allah subhanahu wa ta'ala. Labi inhalga niya. Den sin hakawasa hi Qarun. Den hasawabyan ummat al-Islam.
magparuntungan na yung beriman. Inallahu subhanahu wa ta'ala tiyatagamahan niya in mga sila nagmabuga kaniya. Sabab may talong sinallahu ta'ala a'dadtu li'ibadi as-salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Inallahu subhanahu wa ta'ala tiyatagamahan niya in mga ipon niya, amuin nagmabuga kaniya, amuin nag-amal salih, amuin wala pakita sin dua mata nila. Iban way pa diungog sintay nga nila, iban way pa nahuna-huna simpangatayan. Din hasabab yan ummat al-Islam, impangal ta si manusia atat kala way din doon kaniya insyarat di hikasan niyang kaniya. Biya sin nasabot sin kita niyo Qarun nagtakabur fa Allah Ta'ala. Waktu man siya nagtakabur lang sin Allah Ta'ala fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Waktu man siya nagtakabur, idinan sin Allah subhanahu wa ta'ala in lupa amuin hipapatuhun siya iban simpangal ta niya. Waktu man piaratungan sin Allah ta'ala bala Qarun wayruun hang sulag manusia nakatabang kaniya, wayruun nakatabang kaniya impangal ta niya, impamilya niya, wayruun nakasanyang kaniya. Pagka di dahi kasanyang manusia impangalta atau akan inkawasa impanga subhaw mukabaakan si manusia inkasanyang. Jawaban kita ni usin Allah subhanahu wa ta'ala, man amila salihan min dhakarin wa untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wala najziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ay bimakna di sumanyang manusia hababaw sin bumi ini buat malengkan doon dah pag-iman pa Allah Ta'ala iban pag-amal salih kaniya. Long sin Allah Ta'ala isiyo-siyo inaghinang marayaw nag-amal salih, amo sa pagbahasaw na amal salih, amo nagmutabaa hakitab sin Allah Ta'ala, iban sunnah hasunnat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amo yan pagbahasaw na amal salih. Law sin Allah Ta'ala hisiyo-siyo nag-amal salih. Min dhakarin wa untha, din naman hapihak usog anaka atawakan babae, ay bimakna anak sin Apo Adam, wa huwa mu'min iban insiya inkahalan niya nagpaparat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Long sin Allah Ta'ala buhiun na mo intauyan dindi hadunya sin sarayaw-rayaw na kabuhi iban long sin Allah Ta'ala wala najziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Iban tumbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala imanga manusia nag-amal salih, nag-iman kaniya haadlaw akhirat sin amuin bakas hinang nila din di hadunya. In mga ulama sin kita niyo ulama ul Islam nagbibidda-bidda impanapsir nila sin kalima atawakan sin hayatan tayyibah. Din kanila hapanapsir Ibnu Abbas in hayatan tayyibah long niya ar-rizqul halal, siya na long na in rizki halal ay bimakna rizki an sin Allah subhanahu wa ta'ala in ipon niya nag-iiman kaniya nag-amal salih sin rizki halal din di hadunya. Hafanapsiri Ali bin Abi Talib ha
amuin hayatan tayyiba long niya siya na long na in al-qana'ah. Siya na long na in amuin rida. Kontento si manusia. Butangon sin Allah subhanahu wa ta'ala hapangatayan niya in qana'ah. At kala siya nagparat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hikatu niya panafsiri Ali bin Abi Talha long niya siya na long niya as-saada ay bimakna pasanyangon sin Allah subhanahu wa ta'ala in manusia amoy nagpaparat saya kaniya nag-iiman kaniya dindi hadunya labi luba na haadlaw akhirat. Habet na nagbibidda in panapsir si mga ulama longhi Ibnu Kathir bangmulong niya kita-kitaun in kata long niya nasabbut panapsir si mga kaulamaan nalangkum niya nakatan ay bimakna korek kata in panapsir si mga ulama sumagawa longhi Khalid لوني حسن وقال الحسن ومجاهد وقتادة لا يطيب لأحد حياة إلا في الجنة di longnya dumayaw hahambuuk kusog hahambuuk manusia in kabuhi niya buat malengkan longnya subay na si halom sinsura ummat al-Islam in agama Islam ikasan niyang manusia sabab mayta wayroon na magkasan niyangan haadlaw kiyamat bat malengkan amuray mga sila nagparat saya pa Allah amin nag-agama sin agama Islam longi Sheikhul Islam Ibnul Qayyim la sa'adata li makhluqin illa bittiba'i kitabillahi wa sunnati nabih di longnya sumanyang manusia wairun kasanyangan si manusia wairun kasanyangan simpiapan jadi dendi hababaw sin gumi ini buat malengkan subay sila magad habitikan sin kitab sin Allah Ta'ala iban sunnat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam imbar iman sila nayanin magkasanyangan dendi hadunya sambil paadlaw akhirat imma nga sila nakauna nagkasanyangan sila sabab sin pag-iman nila pa Allah Ta'ala sabab sin amal salih hambuk bata tuan maingat marayaw yung panauhid niya pa Allah subhanahu wa ta'ala makusog mag-ibadat ay bimakna nag-iiman pa Allah subhanahu wa ta'ala in bata ini hambu kadlaw gimwa din habay niya nakagwa man siya din habay in pagwa niya bukun karna amuin kumita si maksiat buat malengkan karena mangdungdungi hapiapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala magtatabbur ha makhlukat sin Allah subhanahu wa ta'ala nakagwa man siya din habay aun natun nagtimbak pataas doon man nagtimbak in punglo ini nahulog maun pauniya naligad imbata kita siya singkeba ng tao ampa siya dia pa hospital tiya bang doon man na hospital sambil biyan nahiluhala na in doktor piakulang nila na imbata ini doon hakukulangan sambil nagkarar in doktor nagdesisyon bang unin hinamon nila sabab in punglo din doon hau simbata ini piakulang man imbata operahan in bata ini operahan na sin doktor karena operahan doon man in doktor simu kiublaan in doktor na ajay bin doktor sabab mayta ummat al-Islam imbata iimuyum doon na siya hakulangan naglagablab
naglalablab na indugo haun niya. Kaya usan niya pa imo yung naadjay bin doktor. Ang panamong imbata ini ya doktor, la tat'ab nafsak. Inni sa amut. Long simbata ini, amuin punglo din doon na haun niya. Naglalablab na indugo haun niya. Iyan niya in doktor, ya doktor, la tat'ab nafsak. Ayaw na kaulong niya magpahunit. Ayaw na kau magpahapos singgin hawabaran mo. Inni sa amut. Sabab long na inakusong na mapatay. Puas niya man nagkabtang bihatun. Long simbata ini. Sabab long na ya kau doktor. Bunnal tuod piya kita nakaku sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inlilingkuran ko halaw sin surga. Allahu akbar. Ummat al-Islam hambuk bata. Nakaiyan biatun. Doon na siya hanaja. Wayrun para sababan buat malainkan hapag iman niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu man kiabtang na yatun. Long niya. La ilaha illallah. Wayruun Tuhan mapatut sumbahun nakasabunnalan buat malainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sambil nawapatin bata. Inkasan niya ngan si manusia, doon dah hapag iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian hambu kisah. Hi Muhammad Hassan. Aun muhadara niya. Hahula Los Angeles. Hahula milikan. Doon man siya sabu nagmuhadara. Aun natudtung katau simuk maun kaniya. Indua ini musliman. Muslim karwa. Sumagawain hambuk din kanila. Musyrik. Hambuk milikan. Dia nila maun. Long sinduang katau ini kan Muhammad Hassan. Ya kaulong na syekh. Makadjari long niya pahundungon tanaa atau akan istapun tanaain muhadarahan karai. Longi Muhammad Hassan mahilongnya. Sabab longnya mabayak sadya kami ipalabtit muin hambuk. Hambuk milikan ini. Ipasyahadat mukana in kalima la ilaha illallah. Longi Muhammad Hassan makajari. Takaddam. Si mukman milikan ini. Way magtuy yasubuhi Muhammad Hassan bang unong para sababan. Hangkan siya amuin nakakaun kanya. Bangunin maksud niya. Longhi Muhammad Hassan. Way niya magtuy piyakab tangatawakan piyasabot sing kalima la ilaha illallah. Long niya hamilikan ini. Limada atayta musliman. Mahikaw long niya simud pa ka Islam. May takolong na sumud pa agama Islam. Wala mo kalong na kaingatanin agama na mo. Madugal hamanga sila nagsusumba dugain din ha Allah subhanahu wa ta'ala. Long similikan ini. Way niya jawaban magtuy nagday-day. Sumagawa long niya ya kaulong na syekh. Hambu ka kulong niya dayahan. Hambu ka kulong niya dayahan na hula sin kami. Aunlong niya kamputan ku company. In company aunlong niya aun hambuk muslim. Naghinang din doon kako. In siyalong niya maglalano sadya. Sin company ko. Sumagawa long niya. Nainu ako long niya hakahalan sin tao ini. Sabab long niya sa kahaba siya long na hipagbak ko kakitaan kulong niya inay mo kaniya nagsasahaya ay bimana kasanyangan masanyang long na intao ini na ino ako long na hakahalan niya
in sialongnya hambuk kapangandulan di magpuputing ia subuh ku sialongnya long similikan ini ya subuh kulongnya intau ini ya kaulongnya usub unulongnya in secret unulongnya in pagkusalunmu may kaulongnya masanyang ini kaulongnya hat kau maghihinang din di ha office sumagaulongnya ha pamayhuanmu kita kulongnya in kasanyangan din dun kayo sabab may ta intao indaran nag-uuyong na inu-inu ako long na singkahalan mo bay tayo ako bangunin secret mo ako inilong niya hambuk dayahan long similikan hambuk ako long niya nagkamput sing kampani ini sumagawa long niya bukun ako masanya bukun ako long niya masanyang habi ini tawid sing pangalta bay tayo ako long niya unin secret mo long sin hambuk muslim ini magsarang syukur aku long na pa Allah subhanahu wa ta'ala siman yang aku long niya sabab mayta in aku muslim di mayaw long niya in parasahan ko sabab aku muslim long similikan ini au kalong niya in muslim masanyang au kalong niya in muslim masanyang minsan wayroon pangalta niya long si muslim ini ho sabab long niya in nabi namu Muhammad sallallahu alaihi wasallam biyaitaan niya kami hahadith niya ajaban li amril mu'min ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair in asabathu sarra syakara fakana khairan lah wa in asabathu darra fasabara fakana khairan lah sabab long na in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biyaitaan niya kami hadith niya maka ajaib long na in kahalan si mu'min in pakarajaan niya long niya maka ajaib bang siya long niya paratungan aramala bang siya long niya paratungan kasigpitan magsabar siya long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in asabathu sarra syakara fakana khairan lah long sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala long na mu'min maka ajib long na kahalan si mu'min tatkala siya long na paratungan sin Allah Ta'ala kakuyagan syakara fakana khairan lah magsarang syukur siya pa Allah subhanahu wa ta'ala sabab kiingatan niya yung pagsarang syukur hikasan niyang kaniya hikarayaw kaniya din di hadun niya labi luba na hadlo akhirat ibalong na hatatkala paratungan sin Allah ta'ala in ipon niya in mu'min aramala fasabara magsabar siya ha musibah sandalan niya in musibah piaratungkan niya sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab yatun keingatan niya sabab may ta keingatan niya intumbas sin Allah subhanahu wa ta'ala hama nga sila mu'min inyatun ikarayo ha mu'min din ha sabab yan ummat al-Islam waktu man imihan in muslim ini long similikan ya kaulong niya hambuk muslim paggalong niya biyita mo ka ku in secret mo bang may ta kau masanyang pandu iya kulong niya pasura ako pa agama mo hadi pa kulong niya mapasud mo asubuhon ta na akulong niya unulong niya imbis saraman bunal unulong niya ba ako sumul pa agama mo masanyang ako
long si Muslim hoon, sumanyang kau. Din hasabab yan, long si milikan ini daha aku longnya, pasura aku pa agamamu. Amunatu yung parsababan kiarakan yamatun kan Muhammad Hassan sambil liabtik ning syahada la ilaha illallah. Liabtik ning syahada la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Waktu man pihak balik-balikan ni alonghi Muhammad Hassan in syahada la ilaha illallah, magtangis imilikan ini sambil na inu-inuin tao. Sung nila katuun sumagawa pihak gangan sila hi Muhammad Hassan, longhi Muhammad Hassan da'uhu pasarin yusiya. Waktu man himundong nagtangis imilikan ini, simuuk hi Muhammad Hassan matun kaniya. Ampanya iya subuh, mayubkik, unulongnya parsababan hi katangismu. Uno parkala angkan kau nagtangis. Long sin milikan ini, ya longnya Syekh, wallahi hawaktu man aku longnya nagsyahadat kiabtang kuin la ilaha illallah, kiabtang kulong na ashhadu an la ilaha illallah, aun longnya kana naman ko halawm simpangatayan ko way ko bakas kiana naman haway pa ako nakasud pa agama Islam. Haway palong nakiabtang kuin syahada ini. Din hasabab yan, longhi Muhammad Hassan, diyan longnya longsin Allah Ta'ala. Faman ittaba'a hudaya fala yadillu wa la yashqa. Longhi Muhammad Hassan, biyan longnin iyan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isyusyu immagan apamanduk sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, fala yadhil wala yashqa. Di na siya longnya malawng, iban di na siya magkasigpitan, ay bimakna pasanyamun siya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya na naman sinhambuk milikan ining kasanyangan, subay na siya simud paagama Islam. Din hasabab yan ummat al-Islam, banging kahalan nato, naglalawag sin kasanyangan, subay lawagun na to in kasanyangan din di hadunya sambil paadlaw akhirat. Wayroon na hikasanyang hamano siya din di hadunya sambil paadlaw akhirat, bat malengkan doon na hapag-iman pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doon na hapag parat saya pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabab long sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun, ila akhir al-ayah. Long sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, magparuntungan na yung mga sila bariman. Isiw sila ini, unin sipat nila. Long sin Allah Ta'ala, sila na yung nagsisipat alladhina hum fi salatihim khashi'un. Bang sila sumambahayang, yaun halawm simpangatayan nila in kakhusyu. In kabuga pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, bang sila tumindog na sambahayang, wayroon na malawa na kanila in dunya. Iban in sila ini nagsisipat, walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun. Imma nga bariman piagian sin Allah Ta'ala magkasanyangan, amin mga sila atat kalaon karungugan nila, atawakan aun kita nila, magbisara magmeeting simparkala, wayroon kapaiddahan niya, parkala limot patay manghud, mag-ingkar sila magtuy lumayo, di sila mabaya habis sara ini. Damit yan mga sila bariman, nagsisipat, nagparihala, sinaurat nila, iban nagparihala sinsambahayang,
Din nasababyan sila nini intiyatagaman sin Allah Ta'ala surga Jannatul Firdaus. Jannatul Firdaus tiyatagama kanila sin Allah Subhanahu wa Ta'ala adlaw kiamat. Din nasababyan ummat al-Islam banging kahalan na to banging kahalan sin kita niyo mabaya kita niyo masanyang mari sadya kita niyo paagama Islam. Mari sadya kita niyo papag-iman pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man arada sa'adata fal-iman yakfi. Hisiu-siu in naglawag sin kasanya nganin pag-iman mamarahin na kaniya. Iban hisiu-siu isab. In naglawag atawa kan mabaya. Aun magpatumtum kaniya. Inka matay mamarahinayat tun magpatumtum kaniya. Iban hisiu-siu din hamang manusia. Magkalagihan atawa kan mabaya. Aun magjaga kaniya. In Allah Subhanahu wa Ta'ala mamarahina jumaga kaniya. Ay di siya makahinang. Sinhinang maksiat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di siya makagaus. Sabab mayta. In Allah Subhanahu wa Ta'ala nagjaga kaniya. At tatkala di pamamarahiya manusia, in mga nasabot yattun, fannaru yakfi. In apinaka jahannam, mamarahina kaniya in sumud palawm niya. Ummat al-Islam, in agama sin kita niyo ini bukun ini kasigpit. Sin kabuhianan sin kita niyo hadunya. Sumagawa hikasanyang sin kita niyo. Imma nusiha adlaw kiamat mabahagi sila nagduwa. Faminhum sa'id wa minhum shaqi. Nabahagi nagduwa imma nusiha adlaw kiamat. Adafun fa amma alladhina su'idu fa fil jannah khalidina fiha. Adapun mga sila magkasanyangan mattu insuran nila atawa kandatungan nila inhulaan nila amon in surga. Damikyan amin mga sila isab syaqi. Amin himinang sin kabayaan nila. Sin uno-uno na kabayaan nila hadunya. Magmaksiyat na ka. Langgal sara pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indatungan nila apinal ka jahannam. Den hasababyan ummat al-Islam. Di na mapahaba kuin kabtangan ko. In manusia biya sin agi haadlaw kiamat mabahagi sila nagduwa. Faminhum syaqiyyu wa minhum sa'id. Indaratungan nila sumagawa surga atawa kan jannah. Den nasababyan yarin tay mangud sin kita niyo manglilay sin kahalan sin mga sila magkasanyangan ha surga. Iban sin mga sila magkalugian, magkabinsanaan ha apinar ka jahannam. Den nasababyan itukbal po na kaniya. الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أعطى كل شيء خلق ثم هدى نشهد أن لا إله إلا الله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى وله الآخرة والأولى نشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وقدوة الصالحين وقائد المجاهدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أما بعد أحييكم بتحية الإسلام تحية أهل دار السلام وهي على السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga kamamasan palangguhan agama sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muna puas din nakapagsanglit akatunggal sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amuin nagpapanjari sin kamatay iban sin kabuhi sin bangsa manusia. Nagpapanjari sin pitong lapis langit iban sin lupa. Lamod na inluon niya.
sambil piagsaring ganti niya dumiwan sin adlaw hasupaya paghali-halihan sin bangsa manusia iwan sin paglawakan napakarijiki latag pa mga sila amuin sibu damya makadakabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan sin amuin timitinggal kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian salawat iban salama kay napusan Nabi piarasin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na injungjungan nato Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Sambil na pa mga karabat lundang panun sinsiya. Pa mga sahabat sinsiya amuin wayroon nagbati ilaul nagpasampay sin agama. Sambil na pa mga sila amuin miyamakad halimpa bakkas sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah yatto na dihog sin kita nimin patumtum wasikat sarew-rew patumtum mahinang sin kita niyo luto atawakan ilaw din naman na pagdunya-dunya sin kita niyo sambil na papag-akhirat sin kita niyo. Kasanyangan di tuwi siya ni kawakan apag arta. Damikyan di tuwi siya ni kawakan apag daya. Damikyan di tuwi ni siya kawakan apag nakura. Sumakawa kawakan mo tuwi siya ni haun tumakni na alawang pangatayan sinikaw. Atawakan aun kana rida alawang pangatayan sinikaw. Amuin doon na kamasigpit malukay mapasok mahagot piyarakay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala in ikaw nagparatsaya inya unkadar kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Lawang Ibnul Qayyim rahimahullah la sa'adatil makhlukin illa bittiba'i li kitabillahi subhanahu wa ta'ala wa sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam. Lawang Ibnul Qayyim rahimahullah di lang nga kawakan in kasanyangan sinambuok manusia makhluk sin Allah subhanahu wa ta'ala buat malaingkan suway siya amuin makad Quran piara sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin makad siya limpa bakkas sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mga katautay manghuran palangguan agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hawak tumanin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iwan sin Jibril alaihi salam apag Isra nila haun man sila aut Makkah iwan sin Palestine atawakan sin Masjid al-Aqsa nakita sila ang kauman wayroon din ang mga kausuhan kababaihan wayroon din ang mga kamaumasan kabataan buat malaingkan imaapas na sadya ambuk babae lan duin lingkat niya. Babae lan duin dayaw niya. Lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Jibril, isiulam na ang kita ta. At kaya labayag tahain doon. Wayroon lang niya din ang mga hambuk kauman. Wayroon lang niya din ang mga kababaihan kausuhan. Din ang mga kabataan kamaumasan. Buhat malaingkan, imaapas hambuk, babae landu lingkat niya. Babae lang niya landu indayaw niya. Lang sin Jibril alayhis salam, Ya Rasulullah, insilat tulaw niya, day na mga umat mo. Day na mga umat mo. Indun niya, amo na lang, babae lang niya, amo na lang niya indun niya. Day na mga umat mo lang niya, wayroon halihan. Wayroon hugnaan na pag-apasan sindun niya. Sambil lang niya nahulog sila pahambok lungag. Inlungag, wayroon nila kasayuhan. Sambil pag-apasaran nila hambok babay nan lingkat niya. Natanak dapat nahulog sila hambok lungag. Inlungag lang niya aman lang yung kamatay.
in umat mo long sin Jibril alayhis salam wayroon hugnaan apag-apasan sin dunya sambil di nila kasayuhan mapatay sadya sila di nila kiabutan ilarab sin dunya ay bimana mga katotoy manghuran palangguhan agama sin Allah subhanahu wa ta'ala in dunya mapatay sadya in bangsa manusia di nila kiabutan ilarab sin dunya di nila kiabutan in sarap sin dunya sambil pa inbang sa manusia ubus patayon buhiun magbalik pahikaang po pagbalik-balik kun sin Allah Ta'ala buhiun in manusia di nila kawakan atawakan di nila kaabutan di nila kaabutan in larab sin dunya in dunya mga katotay manguran palangguan agama magsusong in dayaw niya magsusong in luway niya magsusong in lingkat niya sumagawain manusia magsusong in luway niya magsusong in lumi niya magsusok siya pagkamatay magsusok siya pagkamatay in dunya langsin mga sila kaulamaan sa parati siya amo inambuk lambung sin manusia banglong niya inambong mo yaw napasun mo sa kaula-ula mapatay sa jakaw di mo ka na naman atawakan di mo kaabutan inlambong si manusia sumagawa lang niya bang mo siya ni taykuran tanto na sadya inlambong mo atawakan indun niya in makadmuro kayo lang si Hasanul Basri atawakan Imam Shafi'i naabot yakabtang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haris niya man arada ad-dunya fa alayhi bil ilm wa man arada al-akhirah fa alayhi bil ilm isilong din mabaya magkasanyangan dahin ha dunya isilong din mabaya magkarayahan isilong din mabaya maabot din larab sin dunya suway silong niya kumamput ilmo sin Allah subhanahu wa ta'ala damik yan isablong niya isulong niya mabaya magdunya isulong niya mabaya mag-akhirat suway niya anguton in ilmo magtuntut sa ilmo sin Allah subhanahu wa ta'ala bangsa jain bangsa manusia pia kita sin Allah ta'ala kanila in tutong basan pamanga sila amuin wayroon nagbati laul himi ng kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala tanto na sadya wayroon din ang mga bangsa manusia umundong maghinang na sadya karayawan ibadat tujuh pa Allah subhanahu wa ta'ala damikian bangsa sadya pia kita sin Allah ta'ala in adab in tutungbasan pa mga sila amuin magtitinggal sambayang pa mga sila amuin himi ng maksiat langgal sarap pa Allah subhanahu wa ta'ala tanto na sadya hunduan nila yung kakahinang nila yaon para kala sambahayang manyo tiyo patumtum lando dakula intutungbasan pamanga sila amuin nagbabaugbog hakabayan at tawakan himinang atau imihinang nga kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala biya nasin pagsambahaya lang sin Allah subhanahu wa ta'ala ayat na daran na pagkaruhuan sin kita niyo ara'ayta alladhi yukadzibu biddin fadhalika alladhi yadu'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun lang sin Allah subhanahu wa ta'ala kabinsanaan kajawjanaan pamanga sila amuin nagpapahil-pahil sin sambahaya biadin na bahain mga sila amuin tanto timitinggal sin sambahayang piawajib sin Allah subhanahu wa ta'ala sin mismoin mga sila amuin nagpapahil-pahil sadya
kabinsanaan, kajaujanaan din tiyatagama sin Allah Ta'ala kanila. Ang waktu in Musa alaihi salam, awak tu man simukan niya ng buhok babae. Babae bardusa. Sambil nakabtang silang buhok babae ni sinpardusahan na hinang niya. Ya Musa alaihi salam, indu salong niya na hinang ko. Tabi ya in ako long niya magzizina. Sambil long niya naabot, in ako naburus. Sambil kapakpakan kong bang di ka to napatay ko in anak, in bata. In agisin Nabi Musa alaihi salam, ya kau babae, layo kau. Di kami mabaya, kalaminan atau akan di kami mabaya. Malapay sindu sa laknat sin Allah Ta'ala kayo. Uno inagi sin Nabi mo. Sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Musa alaihi salam, wala mo kakaingatan inaon pamalago dusa. Atungod sin nahinang sin babayan. Laong niya amo na laong niya in mga sila amo in magpapahil-pahil sin sambahayang. Baho. Kabiyak siyahan sin kita. In parakala zina amo in sa lagu-lagu dusa sumagawa. Biarag buskato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sin malaggo ati indusa. Sin amuin magpapahil-pahil sin sambayang. Dahin sin amuin. Tabi ya ama nga sila magzizina. Awak tuman in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Miyama na usarta di matungin Jibril alaihi salam. Di matungin Jibril alaihi salam buku na waktu niya. Laung sin Jibril alaihi salam ya Rasulullah, parakala alam niya suway mo kaingatan. Parakala alam niya suway pasampay maun kay mo. Diyak sin Allah subhanahu wa ta'ala ipapasampay, ipapaingat kau. Alam niya inarka, naubos na lang niya yari-yarihan sin Allah Ta'ala. Sambil na hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bitarikan Abi Hurairah radhiyallahu an, hujibatin naru bisyahwat wa hujibatil jannatu bil karahiyah. Ay bimakna inarka tiyatara maatawakan yari-yarihan sa ini sin kalalanawan kababayaan kananapsuhan sin bangsa manusia. Sumagaway sablong niya inarka yari-yarihan sa ini in surga yari-yarihan sa ini sin kabubunsingan kalilisuhan sin bangsa manusia. Law sin Jibril alaihi salam, ya Rasulullah, parakala suway mo kaingatan diyak. Diyak sin Allah Ta'ala ipapaingat kay mo. Laong niya inarka, ubos na laong niya. Yari-yarihan niya. Tiyatagaman niya, pamanga sila amuin. Timitinggal kabayaan sin Allah Ta'ala. Laong niya, ukidatin naru alpasanatin hatta ihmarrat wa ukidatin naru alpasanatin hatta ibyaddat wa ukidatin naru alpasanatin hatta iswaddat wa hiya sawda'un mudlimah. Law sin Jibril alaihi salam ya Rasulullah, innarka along niya bihaun ubus na tiyatagama, ubus na lang niya yari-yarihan di umulan sin Allah Ta'ala. Alaw sin tumay mong katahon. Inang tahun lang niya. Yari-yarihan sin Allah Ta'ala sinalaw sinang tahun. Di umulan sinalaw sinang tahun. Sambil say nilang niya. Naabot miula.
sambil bukun pawat tabihat tu gyanapan ni sabsin Allah Ta'ala sambil alawm sinang ibutahon sambil naabot nyuti hatta yakuna ibyaddat sehingga gyanapan ni sabsin Allah Ta'ala diungulan niya ni sablaw niya alawm sinang ibutahon sambil say nilaw niya mitum wahiya sauda'un mudlimah siya na lang niya ini sa lindum-lindum bitu-bituhan tiyataka masin Allah Ta'ala pa mga sinamuin timitinggal kabayan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala lamsin Rasul sallallahu alaihi wasallam ya Jibril sifli an-nar parag busa kuno kaya kubang biya din hantang sinar kapag nyanan mo. Lamsin Jibril alaihi salam ya Rasulullah an-naru fiha sab'atu abwab. Inar ka alam niya aun siya pitulawang niya. Aun siya lang niya pitulawang niya. لكل باب سيعته لو يمشي عليه الرجل الدنيا 70,000 طول زمن مشيه من بداية إلى نهاية. Inuot lang niya sinambuk lawang pahambuk lawang. Apabila lang niya panahon sinambuk manusia, tula zamani masyihi min bidayati ila nihaya 70,000. Haluway lang niya panahon sin manusia apanagnaan lawang sambil sini kadua lawang kapituhan tahun. Asupaya kaabutan niya in panagnaan pekay kadua lawang inluwag sin narka atau akan inluwag sin lawang sina pinarka jahannam. Wa hararatuha ma baina al-babain law tuda'afu 70 muda'afan. Law sin Jibril alaihi salam in pasok lang niya sinambuok lawang pahambuok lawang. Lapis unsay nilang niya pay kakapituan lapis. Ay bimaana bangaon lapis, bangaon pasok sinambuok lawang kapituan, ini kadua lawang hanggatus kapatan. Lapis unsay ni pakakapituan lapis. Allahu Akbar. Biadin na in pasok sin lawom sin narka amoy intiyata ka masin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Law sin Jibril alayhi salam ya Rasulullah in lawang niya pagnganan amo na lang niya nahawiya panagnaan lawang pagnganan lang niya hawiya amo na lang niya intiyata ka masin Allah Ta'ala pamanga sila amuin munafikin pamanga sila amuin matagi magtumbi pamanga sila amuin matagi magpuputing pamanga sila amuin matagi amuin manib ang kaiban cintay mahod nila Muslim. Ini kadua lawang lang niya amo na lang niya pagganan jahim sukusin mga sila amuin musyrikin pamanga sila amuin matagi magsumba hadukaing din Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi katulong niya amo na lang niya yung sakar. Pag niya ng sakar, tiyata ka masin Allah Ta'ala pamanga sila amuin majusi. Pamanga sila amuin nagsumba pamanga sila kayo. Hindi kaupat niya lang niya amo na yung pagganan laza suko sin iblis iban sin mga panaiban niya. Ini kalima niya amo na lang niya in hutama. Sukusin mga sila Yahudi. Ini kaunom niya amo na lang niya in sair. Pagnyanan, sukusin mga sila amo in Nasarani. Hawak tuman niya ito nakahundong in Jibril alayhis salam. Lamsin Rasul sallallahu alaihi wasallam ya Jibril. Bukun kain pagnyanan mo in narkaon sa pitulawang. Isiulaw niya yung tagsukuhan sini kapitulawang. Law sin Jibril alayhi salam ya Rasulullah
intag sukuan lang niya sin ikapitulawang amo na lang niya jahannam. Amo na lang niya pagnganan jahannam. Suku lang niya sin mga ummat mo. Suku lang niya sin mga ummat mo. Hawak tuwet tu piunong in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambil naawit siyambot sin Jibril alaihi salam inuniya mga ummat al-Islam. Bukun kain pagkabiyaksahan sin kita. Haayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wattini wazzaytun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sabunna tudlaw niya matan. Piapanjari namu lang niya. Inbang sama siya asara ureo kapapanjari. Ay bima'na bidda dinakatan manusia. Bidda dinakatan piapanjari sin Allah Ta'ala. Piapanjari sa taas darajat. Sumagawa ampan niya siugpatan. Ampa siugpatan sin Allah Ta'ala in ayat niya. Thumma radadnahu asfala sapilin. Mahuli lang niya sa mabsing pangimuting nila. Haayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Itilakbo na mo na sila panarka pi jahannam. Itilakbo na mo na sila anarka lando in pinakamababa darajat talaw narka. Mataod hadis na mayta. In sa taas darajat sambil in panagnaan pasurun palang surga amo na inumat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumagawa asabab sin pangimuting, asabab sin paringgan nila kabayan sin Allah Ta'ala. Sila ni sabi ni amuin pinakamababa darajat. Intanda nila inumat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiabutang sila ini hay kapitulawang pagnganan jahannam. Ika pinakamababa na darajat. Anarka api jahannam. Amo na yung pagnganan jahannam. Allahu Akbar. Sambil tuad law Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pulang imbis sara niya. Sambil na out pek inu-inuhan siya sin mga kasahabatan niya. Laong nila aunduhal sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kato. Sambil in Abu Bakar Siddiq namisita mattu pabay si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambil ikatu sadya salam wala siya sambangan sin Allah subhanahu wa ta'ala sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sambil minui sadya in Abu Bakar Siddiq iwan sin pagtingulngul pagtangis niya. Sabab sinapangatihan niya aundusa nila na hinang nila pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambil simubli in Umar bin Khattab simubli timuktok si malam pabay si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambil demikian naabot sa ikatu wala siya sambungan. Wala siya jawaban si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambil demikian timangis siya minui sambil pagtingulngul niya. Sambil panaymaan niya aun dusa na hinang nila pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambil naabot si Mubli Salman al-Farisi. Demikian naabot sa ikatu salam niya. Wala siya tuan jamuan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambil demikian niya pag-uwi sa sambil pagtingulngul niya, sambil pagtangis niya. Sambil lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Law ta'lamuna ma a'lam la baqaytum kathiran wala dahiktum kalila. Lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bangsa jalong niya kaingatan nyo yung kaingatan ko. Bangsa jalong niya kita nyo yung kita ko. Tanto tudlong niya mataod.
mataod in tingul-ngul niyo, mataod in tangis niyo, alam sinang kaadlaw, din sin amo in katawan niyo. Sambil amo in naambuk sila, ketto nila in Fatima, sambil diak nila, mattu pabisita kun pakitaon, banguno in jibatu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambil waktu, si malam in Fatima, siyambangan siya si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hawak man pagukab sin Fatima, kita niya in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iban sin pagtangis niya, iban sin sarta pagsujud niya. Kal na nagkarugkaan, nagkasusahan, sahab sin ummat niya, in wala siya nagimangkan, in ummat niya amo in nahinang, ini kapitulawang pagngan sin Jibril alayhisalam, amo na yung pagnanan Jahannam. Sambil naabot kisahan siya sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambil naabot in Fatima timangis. Asahab sin buha, asahab sin damag, piyaragbos sin Allah, piyaragbos sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kan Fatima. Ampa in surga sin Allah Ta'ala. Kabaita din kay Nabi Hurairah radhiyallahu an. Inna fil jannati thamaniyatu abwab. Fiha babun yusamma ar-rayyan. La yudkhiluhu illa as-saimun. Ampay sablong niya in surga sin Allah Ta'ala. Aun say sabli inilong niya, walulawang niya. Aun ang buklawang pagnanan, Rayyan. Wayroon ang buhok din ang mga bangsa manusia. Makasud ka niya, ba't malayin ka rin mga sila amuin magpupuasa. Amuin mga sila. Wayroon nagbati laul timinggal. Atawakan, wayroon nagbati laul nagsandal hapdi karena sin puasa nila. Mga umat al-Islam, matao din ang mga ahadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amuin, kaya baita si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atungod sin surga. Atungod sin surga pagnyanan. Asupaya may nang tasji, may nang encourage, at so atawakan may nang tagki patumtum, kato taniyo, ikakusog, sin paghibadat, atawakan, ikakusog sin pagmamukat no to Allah subhanahu wa ta'ala. Dabik kaya nabaita sin Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati la syajaratan inna fil jannati la syajaratan yasiru rakibu fi dhilliha min bidayati ila nihayati mi'ata amin. Ay bima'na tiyatagama sin Allah Ta'ala in kahwi ala surga landuin lagbo niya. Alambong niya sadya peragbos si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kato. Inlambong niya sadya. Law yasiru rakibu min bidayati ila nihayati dhilliha la yaqta'uha mi'ata amin. Alambong niya sadya. Piniun mo na mga sila amuin mabiskay dumagan. Doon na kaamuin sa sakatan, doon na kaamuin kura. Apanagnaan lambong hikay na po sa lambong, sinambong kahuyaon, di nila kaabutan, alam sin ang gatus tahon. Dawat. Biadiin na to inlagbo sinambong kahoy. Sambil naabot lang sin Allah subhanahu wa ta'ala.
wa fakihatun kathira la maqtu'ati wa la mamnu'ah. Inbungan niya long niya mataod. Di siya ni magkaubos. Bukon biya sinamuin pagkabiyaksahan sin kita. Bang awon lang niya waktu musim, waktu mangga, wayroon in waktu banpalag. Bang lang niya waktu banpalag, wayroon lang niya waktu mangga. Sumangawa lang niya adlaw asurga. Masi-masi siya ini. Mag-inawot eh. Yaturito in mangga, yaturito in yaturito in bampalam, in kataan kasusuwan, pagkaon sinbang sa manusia. Sambil lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inna ma fil jannati syajaratan illa wasaquha min adh-dhahab. Sambil lang niya, sambil naawot piaragbus kato isinsip piasipat kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in kahoy yaon. In kahoy lang niya, insangan niya lang niya, piapan jari din na bulawan. Piapan jari din na musa. Allahu Akbar. Sambil naawot in bilik sin mga sila bariman. Lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inna fil jannati ghurafan yura min zahiriha yura batinuha min zahiriha wa yura zahiruha min batiniha. Ay bimakna in bilik tiyata yung masin Allah Ta'ala pa mga sila bariman, kakitaan mo lang niya bang kawalaw niya, kakitaan mo lang niya pakuha. Damikyan sablong niya bang kawalaw, kakitaan mo sablong niya. Damikyan mang isab kawalaw niya kuha, kakitaan mo sablong niya, hinalaw niya. Allahu Akbar. Sambil naabot, pamanga sila amuin, hururin. Asupaya, siyabot piragbus sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biya na sinagi, asupaya may nang tasji, tadkir kato. Ikakusog sin pag-ibadat sin kita niyo. Damik yan ikatinggal sin pagmaksiyat sin mga sila amoy magbumaksiyat. Mangsadyain mano siya pikil niya marayaw. Mangsadyain mano siya piyakita sin Allah Ta'ala kaniya. Piyakita, pamanga sila amoy magtitinggal sa bahayang ambukurulin sadya. Di nila ipagpalit atawa kaniganti. Alingkat sin hurulin. Amuin dusa atawakan maksiat na hinang sin sila. Langsin mga sila amuin magkikissa. Ilingkat lang niya sin hurulin. Maabot lang niya. Bang lang niya kumita Maria waktu dum. Kumita lang niya Maria pahibabaw sin dunya. Sumi naglong niya in dunya katiling alam. Ilingkat sinurulin. Sambil lang niya mapakpak lang niya, bang lang niya mapakpak, hinambuk, hambuk sa jabuhok, sinurulin, harap maripadun niya, tanto lang niya mag-inaraw, mag-araw in magkasilasa, mag-araw in ama iwan sin anak, hambuk sa jabuhok sinurulin. Sungawa beitaan kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis niya kudsi. Ang sabot dahil doon sin guru ta, long niya, a'dadtu li ibadi as-salihin, ma la aynun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Tiyata ka makulong niya, pamanga ummat ko, amuin wayroon palong niya matawas na kita kanya. Wayroon palong niya bakastay nga, diyug siya, diyumog inlalanganan niya laong. Wala khatara ala qalbi bashar. Ganik yan lang niya, wayroon pa lang niya makaspikiran sinbang sa manusia. Kita siya tawakan, kiugdan siya yangan angan sinbang sa manusia.
ay bima'na ingkatan na angan-angan na to, ingkatan na pikil sin kita, bukun pahati yato. Kullu ma tamanna inalaan, laysa fakat mitli dhalik. Laysa fakat mitli dhalik. Lianna Allah subhanahu wa ta'ala, qala Allah subhanahu wa ta'ala, in manu siya, di nila kaabutan, atau akan di nila kaabutan angan-anganum in surga, tiyata kamasin Allah subhanahu wa ta'ala kanila. In surga, di ta kaabutan angan-anganun. Bangumapakun, bang saupama, in surga magkalihan amuin 16 MB, pagkabiksahan sin kita, inka to impikilan sin kita 32, 16 gig, inka to 32 MB ra. Hati niya di kaabutan angan-angan pikilon sin bang sa manusia. Kisah man utiw atungod sin amuin parihalan sin surga. Awak tuman in kudama, awak tuman sila yaon maglain at tawakan magjihad. Awak tuman sila yaon adaganan, aun naka-agad kanila bata bago. In kaunan sin bata bago ini, in kaunan niya hapid. Sarta biyak sa siya ini magkamput sin sanjata. Sabab in siya ini naanad siya sinama niya, sabab inaama niya ang buok din ng mga mujahidin. Haumul niya ang tahun. Sambi awak tumandum, awak tumando na paghali-halihan sin sila. Sambil in bata ini nahinang amuin magtutog na kanila, mainang khadim. Sambil awak tuman yaon nakatugin bata yaon sa habsin laul. Awak tuman nakatugin bata kita sin Abu Qudama in bata alawm sin katugan niya imuuyum. Alawm sin katugan niya imuuyum. Lando na inu-inu in Abu Qudama. Awak tuman pagbati sin bata-bata ini, yasumo niya bang mayta siya imuuyum awak tu sin katug niya. Laung niya kinakakita ako ang buong kauman. Kauman laung niya hipo sin bulawan. Hipo laung niya sin pilak. Lando laung niya induag niya. Hadoon man laung niya nakita ako ang buong bilik. Sambil laung niya nakasula ko pa ang buong bilik yaon. Sambil kaupuan niya pagsud na laung niya pa ang buong bilik. Nakita siya hambuk kantil hipo sin mga sila kababaihan. Nagsasahaya. Sambil law sin bata yaon wayon kulong niya kaya naman nakasuka kulong niya pa mga sila ang kababaihan. Landuin lingkat niya nagsasahaya. Sambil agisin mga kababaihan, la taktarib minna, law taktarib minna, lakad ibat zawjatuka. Lando siya na inu-inu. Awak tu abayta kanya sin mga sila amuin kababaihan at atasin kantil. Bangkaw lang niya sumukya mo, tanto-tanto tudlaw niya dumuwali na sawa mo. Lando siya na inu-inu haw na ti asawa niya. Awak tuman yaon nakita sa tawakan na kadungog siya hambuk bilik duwaing. Bilik di na mga tingog kita diungog niya. Di na mga tingog sin mga kababaihan. Laong nila yan na long niya imbanay mardiya. Yan na long niya imbanay mardiya. Lando siya na inu-inu pangisoy pagnana ni mardiya. Sambil pag-ukab niya sin lawang. Sambil pagkita niya
Aunang buok babae landuin lingkat ni hataasin kantil. Kantil piapan jari dinapila kiban sin bolawan. Natanga inang buok kusog ini. Asawab sin lingkat sin babae kita niya. Laung sin babae, ako nalong yung pagnganan ni Mardia. Ako nalong niya yung pagnganan ni Mardia. Ako nalong ni nasawa mo. Ako nalong ni nasawa mo. Ramik ken long niya, ako nalong niya. Ikaw nalong niya, in banaku. In tadarto ka mundo zaman. Kaya tagaranta ka ulong niya, pila ngay utahon. Dahil nasawa beto, waktu ito. Bangsad jalaw sin bata-bata ini. Bangsad jalaw niya, wairun kaya dihil ni'mat. Law ma'an'am Allah subhanahu wa ta'ala aynayya, la sakatat ila al-ard li shiddati jamaliha. Bangsad jalaw niya, wairun kaya ni'matan in mataku. Wairun kaya dilan ni'mat sinallahu ta'ala in mataku. Tanto-tanto tudlaw niya mapakpak in mataku palupa. Sa in mata sin manusia di kaya kumita paamo in ringkat sin huruin. Dina sa waberto waktu man pagbati niya ang unat tuwing kiyakis sa sin bata-bata pa kan Abu Qudama. Mga umat al-Islam, insurwa sin Allah subhanahu wa ta'ala biya na sinagi. Di siya ni kaabutan angan-angan sin manusia. Law sin Allah subhanahu wa ta'ala, yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi, wa ma utitum min al-ilmi illa qalila. Ya Rasulullah, ama nga sila amuin, nag-aaso atungod sinyawa, baytai para kala Allah Ta'ala ay nagkakamputan wayro makayat kanila dina mga bangsa manusia. Damit kaya ni sablong niya, yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi, wa ma utitum min al-ilmi illa qalila. Ay ma'nahu ma a'tana Allah subhanahu wa ta'ala min al-ilmi illa shay'an qalila. Wayroon kita nyo dilan sin Allah subhanahu wa ta'ala ilmu, buat malangkan ilmu tiyo-tiyo da. Dina sa babet to din ako magpahaba sinimumungan sin kami. Inyat to, bangman mahinang luto, bangman mahinang ilaw, patumtum ka to. Dahil naman na pagdunya-dunya sin kita nyo, sambil na papag-akhirat sin kita nyo. Sambil na papag-akhirat sin kita nyo. Mga umat al-Islam, bangman inyat tumay ng amuin, patumtum kato, biya na sinagi. Di na sa mabito, mangindua kita nyo tujuh pa Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yawmiddin, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار. اللهم يا مقلب القلوب، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.